ebi babwambiro babaire nibabuganaho omunyeshengero wabo ahabw'ishaza ry'Igara West Honorable Cohen Amanya-Kyampene omu kushoborora bimwe aha bizibu ebi barikubugana kandi ebibaburiza obusingye. Ngenda kiyagara nzakura gusa ahabw'okuba nimba ntiine ekyokukora nanyumisha ab'obuyanja kugira ngu muteereze omuyanja tutunge irwariro kuba barwire ninga bariremba hariho obuzibu bw'amaani bakuba tibaine b'okuraguza kandi nabwe omukazi kwatwenda mwene yaza kukahirwariro kiba kyarengera kuhirwariro ry'itiruhare eryakuyamba nikiyagara kandi era hari munonga. Abandi bashoborora ngu hariho abantu nk'abakazi baine enda abakaikura hamwe n'abagurisi ab'embeera egi ey'okubura irwariro rya haihi erikubonabonesa munonga. Ahabw'okuba izooba rimwe hariho omukazi owakwasirwe enda aho naho yakwata okuzaara omwana nibaza kumwisa omu irwariro ahabw'enshonga y'okuba hare omukazi yazaarira omuhanda yaburidinga munonga kuza kumwisa akayu akaba naburayo kakye kufa. Abatuura nibashaba gavumenti kurugayo ekagira eki yakora ngu ahabw'okuba eby'amagara omu kyanga eki bikiri enyuma. Kakire aha kuhendeera irwariro twabire nitushaba habeho okwijaho kw'abashaho n'oburutakahwire bakuteereho amazooba nangwa omu kwezi emirundi nk'ebiri habeho kwija akabaho izooba ry'okuragurira abantu bamanyisibwe nabo barahikaho irwariro n'oburutakahwire bafune emibazi bafune okujanjabwa endwara zikakanya. Kutukuba turi aha district scrutinizing budget ninga nture budget ore akantu kahandikireho conditional grant ore kishomero ryiza nko muri Igara East rero conditional n'umwaka wekarakasa mukagira muta ateze sente notakazitwara ngwe ngito bankanga kugira toro tutandukanye kushaba ngo nitotere mwaka koryo ugumo turobinjire kirike direct Kampala. Honorable Cohen Amanya-Kyampene araganisa ko arkwija gukora obucweka ihembe okurebeka gavumenti yakora hanshonga egi. Agarisa kugira gutwagarakayo natwija kuza n'abatahi banje mfiteka kumekinga shuwa ngo irwaro rya Nkangeri eryaza omungora webare abo kuba sub county gauge kushanga etine health center kushanga ngo abantu nibatambura kurugaha kuza kiyagara riyare ekeki mu kitusasire kandi shabago musasire government omwe bintu bya government nita kubimanya. N'obu gavumenti eine ekirooto ky'okugira ngu burigomborora egire health center 3 hakiriho amagomborora maingi agatakagizira irwariro kandi embeera nk'egi neeyerarikiriza abantu hamwe n'abeebembezi. Gashako Riviana Nsasiro mu Bushenyi.